Sajam počal z Vseslajanskina dňami kultúry u Ramikoh, kotrih nješka od 18 hodin členi kulturno-umetnickog društva Taras Ševčenko z Đurđova predstavljaju Rusnacoh. Na štvartok 7. marca s počatkom na 12 hodin na štandu Pokrajinskog sekretarijata za kulturu predstaviše Zavod za kulturu vojvođanskih Rusnacoh u Ramikoh predstavljanja zavodoh i vydavateljstva na menšinskih jazikoh. Zavod za kulturu vojvođanskih Rusnacoh še predstavi i jutredzenj na 5. 8. marca vjedno zoz novinarsku asocijaciju Rusnacoh, a oni budu promovovac svojovi danja na 13 hodin i 30 minuti na bini master štandu Pokrajinskog sekretarijata za kulturu. Iz toho dnja 8. marca u Ramikoh koordinacijnog odboru Društvoh za jaziki, literaturu i kulturu na štandu nacionalnih menšinoh od 16 po 17 hodin predstaviše Društvo za ruski jazik, literaturu i kulturu zo svojinma vidanjami. Na štandu Autonomnej pokrajini Vojvodini Pokrajinskog sekretarijatu za obrazovanje, predpisanje u pravu i nacionalnoj zajednici, novinsko vydavateljna ustanova Ruske slovo svojo vidanja bude promovovac na sobotu 9. marca na 13 hodin i 15 minuti. Po 11. marec na sajme budu organizovani veljočisleni manifestaciji od vistavoh i promocijoh po okrugli stoli, paneli, robotnji, a budu dodzeljeni i nagradi.